Evo imamo, znači, ovu kocku. Dobro. Znači, klasična ono kocka kao za čovječe, ne ljuti se, samo malo veća. I navodno da možeš pogoditi broj koji ja, na primjer, zamislim, ali da pokrijem, jeli, rukom. Ajmo probat. Dakle, ispruži u ruci. Možeš malo. Evo, ja ti pokrenio. Ispruži ruku. Evo, čekamo. Dođi bliže. Ovo snima, je. Reci mi, koji je ovo broj? Gledaj me, koji je ovo broj? 5. Da. Koji je ovo broj? 6. Koji je ovo broj? 3. Još jedan put, koji je to broj? 3. Koji je ovo broj? 1. Gledaj me. Koji je to broj? 1. Ok. Sad te lijepo molim, ovo što si rekao. Ti stavi neki broj koji će biti gore i poklopi s drugom rukom kad odabereš. Ja neću gledati. Neka im ja broj. Reci kad jesi. Ok. Jesi stavio neki broj? Da. Razmišljaj o tom broju. Jesam. Izbroj mi od 1 do 6 na glas. 1, 2, 3, 4, 5. Da vidim. Još jedan put dok si vruć. Dok si vruć. Neki to vole vruće. Amo. Jesi? Jesam. Jesi vidio broj? Jesi zadovoljan s tim brojem? Jesam. Taj broj je 3. I sad treći put da ne bude slučajno. Šta je ovo, Bog? Sad ovako ćemo raditi. Sad se okreni leđima od mene i od kamere da te ne vidi niko. Dobro. Odaberi neki broj. Dobro. A ti mene gledaj, Per. Ti odaberi neki broj. Moram ja vidi broj prvo, pa ću... Evo, jesam. Ok. Jesi? Jesam. Ispruži. Okreni se. Jesi zadovoljan s tim brojem? Jesam. Taj broj je 6. Wow. Strašno. Znači, strašno. Wow. Evo, 3 puta smo provali, sva 3 puta uspjeli. Da. Svaka čast, ovo je isto dobro, ono. mislim, to je, postoje određene zakonitosti znanstvene i ovakve i onakve di možeš neke... Dakle, prvo te moram kalibrirati. Kalibracija znači ovo da te pilam, što sam te pila, pa si ti pitaš što sam mene pita, koji je ovo broj, pa sam ti stisnio ruku, pa sam ti... Dakle, gledam u različitim senzacijama i fascinacijama kako reagiraš u datom trenutku i onda kad mi govoriš brojke u prvom džiru, onda znam... Gledajte, ekspresiju lica, ali... Mogu vrlo precizno to detektirati, a kad te prvi put ubodem, onda je već dalje... A sad pazi, recimo, evo, šta je sad genijalno? Uzmi ponovo tu kockicu, molim te. Ok. I sad, daj mi kockicu. Ok, gledaj. Nećeš odabrati broj 5. Ajde, sad ponovo odaberi neki broj. Stavi, možeš i 5, ali ja ti kažem da nećeš odabrati broj 5. Dobro. To je sad neki broj. Jesi? Taj broj je 2. Je, 2, evo ga. Ali, viš šta je genijalno? Evo, možeš ti sad brzo, a evo sad, dok to razmišljaš, odaberi neki broj. Odaberi neki broj, da ga ja ne vidim. Jesi? Jesi. Jesi? Ajmo ovako. Taj broj... Kao špricer sam ladan. Sad se otkrije. To je broj 5. O, Stipo. Jeli? Nisi treba to reći. Napravio se jednu malu mikrofacijalnu ekspresiju sa špricerom, a sad to opet napravi i zatvori oči. Otežaj mi, nemoj da ti vidim oči. Dakle, odaberi neki broj. Jesi? Ne vidiš. Taj broj je vjerojatno ili 1 ili 3, taj broj je najvjerojatnije ipak 3. Jeli? Ujme, men. Znači, strašno. Ali je teže, zato što nemam taj moment tačan. Dakle, postoje, nije to nikakav big deal, dakle, uz neku vježbu, uz puno nekih pročitanih knjiga, ti možeš... da sam sebi pogodi. Ja ću pogoditi sada. Taj broj je neki broj od 1 do 6, vjerojatno. Ne gledam. Jesam. Brojite od 1 do 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ovo za prvi put.